Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Shunguka imashinataq mana ruraspa shuk runa shuk warmi imashina churanawan kashka hawa rimanaka achkami tiyan. Uchilla mana kashpaka yalli hatun sakirin ni tukunchikmi. Shinapish tukuykunami alli yachanchik. Gentikunaka kayshina washakunapi mitikuy tukuskata. Kashkatatak nishpaka tukuykunami ñawpamanka chayta rurashkanchik. Proverbios libro pika achikllatami sakin. Shuk runaka pakay tukuskata mana kashpaka paypak shunguta riksichi tukuskata. Pay imallata nishkawan shinallatak imata rurashkakunawan. Chasnakakpipish ñukanchik shunguka mandak Diospak ñawpakpika tukuytak riksishkapish achikllapishmi kan. Imashinami yakupi ñukanchik ñawi rikurin chasnallatakmi shuk runapak shungutaka kay shuk runapak shungumi rikuchin. Proverbios 27:19 Munaykunapish yuykunapish ñukanchik shungumantami shamunkuna. Shuyaqlla kasillapish yakupi ñukanchik ñawita mashnata rikuchishka shina. Ñukanchik mayjankuna kashkaka shukkunapakka rikunallami kanqa. Ñukanchik rimashkakunapish rurashkakunapish ñukanchik shunguta rikuchikuskamanta. Shinashpaka ñukanchik tapurinaka kanmi imashina shungutatak charini. Shunguka imawan manatak kushikuqchu shinallatak tukuy pacha ashtawan munaywan sakirikchu. Kikinka shuktakkuna alli nishkata chaskishpaka hatun tukushpachu mana kashpaka umillarishpachu kutichinki. Kikinka riksirishpachu willanki shinallatak huchamanta arrepentirinkichu mana kashpaka kanpak shungupi ashtawan sinchi tukuchunchu imata mana kasunki. Kikin shuk alli shunguta munashpaka kay tapuykunatami mana niktukushpalla kutichina kanki. Alli willaykuna ñukanchik shungukunaka maypi kashkapika manatak sakirina kankunachu. Jesusta katinami kanpak shungutaka sampakllata ruranka. Payta hariyanaka rumita shinami sinchiyachinka. Kayka kikinpak aqllaymi. Diosta mañashun. Apu Jesús kantami katisha nini ñuka shunguta hawallata ruray shinallatak mushuyachiway. Misión Chasqui uyachirka Samachik shimikuna ashtawan yachangapajka correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay pagillata uyashkamanta.